kene kalong gaji mentip bokongsan namun tak itu kibuat kam Sorkara Meghalaya baka district selection but promotion committee Southwest Kasihil district mau korwat kalapan mi yang jin permana tungkam namun tak kipus jongki stenographer grade kabalai bat kipus lower division assistant kabdeika LDA bat katarik kabakadu wan pa ayaki application form gajong P kadai hatuka lai putri April arajar arpun reu par kacakat rekam kadai Southwest Kasihil Meghalaya te sampai jakane ke video hadu bandak put papniu ya cintiba kambnya te nam tak ni pus jongki stenographer grade kabalai kipus kibalat krontang kiwei panam tak kipus kategoris nam tak QR kadai ship pus panam tak kejinsiu kadai haka pelbel kaba pra panam tak ki keran puli kishim ki belum pendap ya ka bachelor degree pat diploma haka English stenography bat kumjuru pidibundon ya ka sab haka shorthand speed ka ba prapo konten haka shimnet bat ka typing speed ka ba sapo konten haka shimnet bat namanta ka komjet kadai lengba ka writing test ka typing speed bat ka interview bat namanta ki post jongki lower division assistant LDA ki post ki pelat ki don arpus pat namanta ki post kategoris namanta ki kasi kadai shipus pat namanta ki garo kadai shipus pat namanta ki jinsiu kadai haka level kaba san pat namanta ki kran puli ki shim ki belum dap ya ka bachelor degree na kanok stream na kanok ka recognized university pat kumjuru pidibundon ya ka computer knowledge lane DCA bat namanta ka by application namanta ki general kadai lai spa bat namanta ki SCST kadai sispasan po bat namanta ka rakom seu kadai lengba ka diman raf haka karteng chong ka district per session judge Southwest Kasihil district mau korwan te komno pilawan apply te ladapan kamon bat ka keran puli Pilab submit sya ke office chong ke district per session judge Southwest Kasihil district mau korwat haswa ke lai putri April arajar arpun reu bat namanta ki kod kislab dan kam pankong kadai ka standard application form kabar kadai ka educational certificate kabalai kadai ka age proof kabasau kadai ka experience certificate basan kadai arteli kadur passport size bat kaban reu kadai ka cell address envelope ya kadai ka video tang kini jimentip bat ada pidon kino kipat ki ba pimpat syai ba sengawa wan komen ha kaneka video kublishibun